Mai ka kwai na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek ton rei nei la mai ton riu tare. Asai October tarik rut na pungu kum sing nei na chui na pungu. The Gaanphiu Mail, Tamenglong local newspaper, King in Sam the Call. Infal October tarik rut na padai. Manipur's former Chief Minister N. Biren Singh Rui, asai October tarik rut na padai kau President's rule lauba mi hai Rui. State tuang law and order situation tikai inbu lauba mi tunat sa kan the. N. Biren Singh Rui mi tuang lat bam hai. New Delhi thang Rui han guangdat mekan kau. Infal Airport kau chamla minun kau sa indau kan chongeng. Former CM Tai Rui, join na pung BJP MLAs nun le tuna. Naidak akadaw New Delhi thang camping sutat kan chongi. Chamla minun Rui Biren Singh kau government kathan kasiam dat ni mailuan. Akum cho tunat han mekan kau. Tuang lading tai tu BJP's national leadership Rui. Lani dithe tunat sa kane. Biren Singh Tai Rui mai kwait na Rui. Ning tau lo ni mai tu BJP hai national party de. Regional party rap mage kum mai sang Rui. Decision khai. Kau ri lanu magi tuna sakani aniu koi ri central leader kau talana prira mai tang national level thang ri lading lani na dithe tuna sakani en Biren Singh thelai na tatkan megan kau president's rule Manipur kau lauling ru na khatang kani kumna mitai asailon majority governments kan kau president's rule lauba meta chaka zau lau na e Biren Singh thelai na Manipur duang law and order situation hai President's rule lau metang gai inbu kuna bami tuna sakani kumna state BJP's leaders nun Delhi tatkan mekau central leadership nun kau Manipur tuang public nun tuang chun tai salau kan tong the tuna sakani in tau tu center rikige nai milading de la khangna dithe milung kau community strong representatives azu rini Union Ministry of Home Affairs ta pari ra bam the kumna asat mak milung kau popular government hai kasiam dat pung dithe tuna sakani Kamjong October tarik rut na padai Eastern Kuki Chief Association Chastat Kamjong Ri National Socialist Council of Nagaland, Isaac Muiva, General Secretary, Tuingaleng Muiva Kani, Government of People's Republic of Nagalim Tuang, Atoki Launcher, Rikaram Somdal Ukrul District Wangdan ni Metat Tuan Riu Kanthe, EKCA Ri Mandi Nung Statement Dipat Kan Mekau, TH Muiva Rikaram Tingkum Ringu Tang Wangdan ni Mehai, Historic Sumai Tingmik Punithe Tunat Sakani, Mi Hai Ri Naga Political Movement Kang Kapanti Sansang, Katpalau Kan Maitai, Chakwang Sulau Mai Tingmik Supunithe Tunat Sakani, TH Muiva Ri Lak Mai Chong Makna, Naga Political Issue Kang Tan Tan Guang Kan Mai Kang Ta, Tuan Riu We Kani Chakwang Suwe. Katuang katpat mai khani zai lau thai meterit naga mai koi ta lung ti thau lo na guangkan chongi tu na EKCA ri sakane Kohima October tarik rut na padai Naga People's Front Roi official suna People's Democratic Alliance Government of Nagaland kau October tarik rut na padai nung roi kasau dat kan the NPF ri official order tipat kan mikau NPF party tong constitution article pungu clause ru bangkau NPF president ri official sana Dr. Nefirio Chief Minister of Nagaland ri sai my People's Democratic Alliance government office kau guang kasau lau the tuna achumbemo kikon NPF MLA khani secretary general ri memorandum issue sukane mi chong lading hai NPF le ruling NDPP ri kariu dat kang process dat kai ba melung khawi October tarik ru khotai Kujo Lojo Nenu NPF legislature party leaders ri Naga People's Front le Nationalist Democratic People's Party March Suni mai hai asat ma khautat kai ni the tuna sakan chonge Infal October tarik ru na padai ya school tong Maira Paibis khani local clubs ri katingkum riksru ngachanai tang my retired physiotherapist Dr. Asem Ningol Rita ta saloi kan mai ta Phupat na capital punishment tilaw kang demand sukanthe United Club of Ye School khani Ye School apunba Maira Paibi rui National Highway dang Ye School kha protest ta kai kan mai khau zawzen thai mak mai chia khau Dr. Rita ta ka Ye School jinga kham lairak Infal West khau mandi nung suloi kan mai khau ka khoi nai me ru khau thai medandi tilaw kang demand sukanthe Police tong reports Thailaina Dr. Rita Karatna kakai khawba megan khaw mailun thai mak mai rui guang suloi laukan chongi tuna sakani investigation tong report Thailaina Dr. Rita ta Kamun intuk mai puat akhat rui suloi kan chongi tuna sakane mi da kha forensic team roi mi tong lam khaw min na chaw gut bam the kumna police request registered chulauna ka khoi nai mita phupat khangkaram bam the tuna sakane Infal October tarik rut na padai October tarik rut na padai Tuesday khuang charuk tingzin ngan khaw dengue positive cases ka than chanai inphang dat kan meroi October bu zang rut na padai long khaw dengue cases se phai skill inphang tang kan the tat kan me bu September khaw tai
dengue positive cases pai secure rik seruk nga kathum record chu lau tang kan chongi mo October 30 rut na padai dengue case ka than chanai inphangdat kan meroi Imphal West district khore pangu kumna Imphal East le Thobal district khore khat phangdat kan chongi Manipur kha intaw dengue positive case hai chingnai phai thum rik secure na kan nai tang bam the mi khautai chingkhat phai sanai chu na kan nai case hai Imphal West district khore mi da khau Tamenglong district khore ni dengue case hai pat ka haula na bam mai lung khau mai guai na roi ram thai in bu lau khang ka ge nai na bam the dengue hai pat ma khang kai dang khau in phom mai dui ti chung lau ma khang zip mai gan khau khang khan lau na zip lau khang kai dang su in than in thing lau khang ka ge nai the gospel youth shocker kum sing nei na chui na pungu October 3 root na pungu picture ICI versus Lungyenam Baptist Church lau thuan khwang sanai Chengdai Baptist Church B versus Assumption CCD Ding Sung Kwang Root Nakanai, Kang Chulon Baptist Church B versus Auxilium CCT, Kalan Kwang Nai Mini Ru. Tamenglong Ding Night Luan, Banshad Buteri Root Napungu Kum Singing the Tree Napungu, Lao Chuan Muang Naye, Kalan Ding Sin Night Naye, Sing Bang Ding Pug in Tane, Banshad Buteri Root Nacharu Kum Singing the Tree Napungu, Lao Chuan Muang Naye, Kalan Ding Sin Night Naye, Sing Bang Ding Pug in Tane. Mai ku wai na king in sui na king lau mi kham ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek ten rek ngan mak nga thon ku wei asai khang tu cham hai khau ring ngan lau the in thuan lau thuan khong ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho thon ku the